Yes, tubahaye ikaze nanone mu makuru yo kuri iki cyumweru ibiri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibikorwa byose byahabaye. Top Kivu News turagarutse. Niba kibiri kubera ahangaha kuri ubu butaka bwa Kongo. Mwabantu mwe nyuma yuko Kisekedi amaze gukoranya inama y'akasa mutwe, inama ihuriyemo abajenerali ndetse n'abakomanda b'urugamba ab'igihugu cy'u Burundi ndetse n'aba Kongo. Byinshi bafashe by'ibyemezo turaje tubibabwire ndetse nanone kandi ku munsi w'ejo M23 twe twabonye yuko ibintu ku rugamba bitari kugenda neza cyane. Ubona yuko M23 irimo isa naho iri kugenda isubira inyuma. Ubona yuko umwanzi atangiye kuyifata ku gakanu, ariko ubu ngubu ndagira ngo mbabwire yuko tubazaniye amakuru yuko uyu nguyu Sultani Makenga amaze nawe kuba noneho ubu ngubu ari kugaragaza yuko neza isura y'urugamba amaze kuyinjiramo neza cyane, kandi nanone ko hari strategy nyinshi yagiye afata ziri kubera hano kuri uru rugamba. Bwana Pacifique, ndetse no mu yandi makuru tugiye kugenda tubaramburaho bimeze bite? Yes, turaje tugaruke neza turaza guhera hano mu mujyi wa Goma tubabwire ibiri kuhavugwa uko byifashe bijyanye n'ikibuga cy'indege, bijyanye n'imirwano yari yategujwe, turabigarukaho. Turaza kugenda tubikomozaho tubabwira uko byifashe, ariko kandi ni nako turi babwire iby'imirwano iri kubera muri Kavumu, Katana ndetse hano ni muri territoire ya Karehe. Turaza kubibabwira uko byifashe. Turagaruka kuri drone zisanga hafi 16 zihagurukirijwe icyarimwe zerekeza muri Masisi. Iyo ni imwe muri breaking news tugiye kuba breaking tubabwira. Hagati aho turababwira ko ingabo z'abafaransa FDLR ndetse n'ingabo z'abirigi zongeye kugira gutya zikavuga ko zinjiye muri territoire ya Masisi ndetse mu gace ka Katoyi kakaba kanabaye Ngotombe. Turaje tubikomozeho neza cyane tubibabwire ese koko byaba ari byo, n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye turaza kugenda tubabwira ari kugenda avugwa hirya no hino kwisi ya Rurema. Ndetse nanone kandi Patrick Muyaya muramuzi amaze noneho gukora mu nama yagaragayemo bwa mbere nibwo nakabonye avuga ikibazo cya FDLR, uburyo yabizivuzemo izi FDLR byose turaje tubibavire imuzi nimuzingo. Izi FDLR yazivuzeho mu buryo bukomeye cyane, ndetse arangije agaruka no ku gihugu cy'u Rwanda, amagambo akakaye cyane yakoresheje. Turaje byose tubabwire. Tubaye ikaze rero mu makuru arambuye. Icyo tubasaba cy'ingenzi cyane ni ugukora kuri like, mukaduha like rwose nyinshi, burya biba bikomeye cyane, biduha ko ikiganiro YouTube cyangwa se aya makuru turi kubagezaho yari commandinga cyane akagera n'ahandi henshi cyane. Natwe rega niho tuba tunakura n'umugati buriya rega. Abanyarwanda muremeye bagenzi banyu ntacyo bitwaye. Niko bimeze kabisa. Nibuka gukanda like nyinshi cyane kabisa abakunzi bacu, turabizi muradukunda kandi muradushyigikira umunsi ku munsi, tuba tubibona cyane rwose ko subscribe muzikanda ku bwishi. Ari nako kandi gahunda ikomeje yo kuzikanda, ari nako mukanda nyine izo like, mujye muri comment muraza gusangamo link ya groupe ya WhatsApp. Abifuza kuba bamwe muri twe cyangwa se abifuza kuba abanyamuryango wa Top Kivu News bajya muri groupe tukayihuriramo, tukajya tuganira byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'imirwano ibera muri Kongo. Amavideo n'amafoto y'urugamba byose mubisangamo. Hanyuma rero mubikore mubikunze, turakunda cyane. Hanyuma rero ka dutangira amakuru bwa Nafisi. Kadutangira amakuru ngira ngo ubu ngubu turaza kuyahera hanini ku makuru akomeye cyane. Amakuru tugiye guheraho turahera hano neza muri territoire ya Masisi. Ahangane muri Kivu y'Amajyaruguru niho hari muri zone risque yuko baramutse bahafashe ibintu byabigiye guhindura isura kuri M23 ku buryo bukaze cyane. Ahanga rero ingabo z'abafaransa bwa Nafisi zifatanyije na FDLR zagabye ibitero bikomeye cyane mu gace bita Katoyi, ndetse na gace kabarizwa muri territoire ya Masisi, kandi kakaba gace k'ingenzi cyane ku buryo ariko bahereyeho. Ahanga rero bigambye guhera ku munsi w'ejo ku mugoroba bavuga yuko kano gace bakagabyemo ibitero ndetse bakaba bagafashe. Ibi byatangazwaga na FARDC ko na mufaransa wakihandagaza ngavuga ibyo bintu kugeza amaginga yanga. Rero amwe makuru nakomeje kugenda nkora nuko ku mugoroba w'ejo koko barabigerageje barahataka ndetse no muri iki gitondo, ariko amwe mu makuru nakiriye nuko intare za Sarambwe zari zisanzwe zifite abasirikare hariya muri biriya bice, ariko bari abasirikare bake kuko batari biteze imirwano yahabera. Rero kugeza mu maginga yangaya amwe mu makuru angezeho igitaraganya aya masaha nuko M23 Sultani Makenga cyangwa se binyujije mu gisirikare nyine cyabo gikuru hafashwe ibyemezo, hemezwa ko herekezayo abasirikare basanga hafi ngo ni 180. Urumva ntago ari abasirikare benshi, ariko abo basirikare mwumva mukagira ngo wenda si benshi ugereranyije n'abari bahagabye ibitero, n'abasirikare benshi burya kuko ibyo bakora ni ibitangaza. Aba n'abakomando
aba ni abakomando bagiye kuko nta bandi bantu bakora operation bangana uko nguko mu basirikare ibihumbi n'ibihumbi nabonye bingana kuriya byatatse kuko ni benshi ahangaho bakaberekezeyo kandi kagace ka Gatoyi n'ubundi nubwo Coalition iri kwigamba ko yagafashe hamwe mu makuru nakire nuko bari kukarwanira inyuma kure yakona ndetse batari bakegera ariko n'ubundi bari gusheringayo ahubwo amabombe rero bivuze ngo ntibarahafata ahubwo icyo bari kwishingikiriza nuko bari gusheringa amabombe bakabona nta sasu riri guturukayo ribasubiza kumbi ni za strategy z'intare za Sarambwe ziba zakoresheje bakagabagaba ibitero nk'ibyo ngibyo bakamera nk'ababacecekeye hanyuma bakabagenda runono bakaza kwisanga bamaze kubageraho mu buryo bw'ibanga rero mu buryo bwiza tushobora kubivuga tutamenya amabanga y'intare za Sarambwe mumenye neza ko aho Coalition iri kurasira hamaze kumenyekana ndetse intare za Sarambwe zikaba zateguye ikidasanzwe zigiye kuhakorera ikindi nuko Coalition iri gusheringa iri kure cyane ugereranyije naho aka gace ka Gatoyi gaherereye muri make agace ka Gatoyi karacyara k'intare za Sarambwe ahubwo bari kugasheringamo amabombe abaturage baho bose bamaze guhunga berekeje mu bindi bice nuko bimeze muri territoire Masizi bwana Fisi ngaho reka twerekeze muri Poezero n'ubundi ku mirwano aha muri Poezero twirwaneho iri inyuma ndetse na M23 bari inyuma hafi n'iyi centre bashaka cyane basa naho bari navuga ko bari mu nkengero ariko mu by'ukuri FARDC ndetse na Wazalendo bazindutse babagabaho igitero kuko bamaze kumenyera ko ngo M23 bari gusubira inyuma ngo bikagenda gute na gute ahubwo noneho ahangaha M23 ibahaye isomo rikomeye cyane itanze ikimenyetso ku bakunzi bayo ibabwira ati twebwe ibyo dukora byose turabizi nta kintu na kimwe turi gukora tutakizi cyane rwose rero bigenze bite ukuntu byagenze mu gitondo imirwano yazindutse ku isaha y'isa 11 akenshi abenshi baba banakiryamye M23 yo nta kuryama natwe amakuru tuba turi kuyashaka twe tuba turi maso ahangaha rero ahangaha aba barwanyi bongeye kugenda rwose bikomanga mu gatuza bavuga ati noneho tugiye guhita tunabakuramo hariya bari ariko hano bakubiswe n'ikitwa n'inkuba mw'abantu mwe M23 irabanuye ibagize gute ibakoze ibyo igomba kubakora irangije irabashushubikanya n'ubundi ahubwo ibasubiza imbere M23 nayo yimurare ahubwo n'ibindi birindiro agace yaririmo igasiga inyuma iragakavaringa yegeraho n'imbere iranje avuga ati muzabaze n'ahandi imbaraga twafashe bwa mbere twakoresheje dufata ahangaha ntago twazibuze ndetse nanone kandi niza kabiri twakoresheje dufata n'ahanga tukongera tukahava ntago zagiye ziracyahari ahubwo mureke muhame hamwe turaje tubereke icyo tugomba kubakora aha rero muri iyi mirwano igihari namaze kumenya bwana Fisi nuko ahangaha twirwaneho impamvu uri kujya ubona bino bitero babigabayo ni nko kwibutsa Coalition ko bagihari kandi kaho babibutsa ko ibice barimo atari ibyabo muri make ntago twirwaneho na AFC Mveturange nkurikije uburyo mbibona ntago bari gushaka gufata Poezero ahubwo bari gusa nkaho bari ki Coalition ikomeze yirara urebye ni nako bimeze pe ntago M23 urabona ko hari ikindi iri gutagetinga hari ikindi ifite hari ikindi kintu cy'imupango bafite ubona yuko bari gutegura bafite si wamenya kuko ntago bo bari no kwataka n'uburyo bari kwatakamo buragaragaza ko kwibutsa ntago bari no gukunda kwataka reka bibira aho ngaho aba FARDC nibo bari kwataka cyane bari kujya bataka kuko batabatatse babateguriraho igitero cya danje kibakura no mu bindi bice barimo ahubwo bari kudefendinga Sultan Makenga hari ikindi kintu ngari gutegura cya danje kuko niwe watanze itegeko numvishije no mu kanya hari abandi basirikare bwe ngo aho ngaho naho ni muhavi hari akandi gace babwe ngo muhe mwegeye inyuma ho gatoya none se kubera ntago ari ukuvuga ngo nagace kose ahubwo ni ibirindiro byabo ati ibyo birindiro biri aho ngo muhe mubyimwe muhe muvuye aho ngaho none se urumva ariko kuki ukunda guhakana ibintu nese mu rugamba nta reprise strategique ngaho tekereza ibice byose yamaze kubakuramo ukuntu bingana wenda sinzi ikintu ari gutegura ariko ngiye nkurikije kuki se tabibakuramo si ubayobora si ubona uko urugamba rumeze amakuru y'ubutasi ntaga bageraho yabakuyemo nakabwa nubundi nahangaha ni hano muri bino bice bya Poezero ariko ntaga ari muri Poezero nyirizina ahubwo ni muri za nkengero zazo mu duce dufite amazina agiye agoranye ukuntu ni hafi aho ngaho hafi n'ibi bice bya za Makobora
n'ibice bya za Makobora. Ni hafi ya Poezero ndetse na Makobora iriya santere bakunda kurwanamo. Naho ngaho ni agace gato cyane karimo bari bafitemo ibirindiro. Kari hafi na Makobora kari kurera. Ni hafi aho ngaho muri ibyo bice. Niho rero yababwiye ati nta nubwo ari n'ibirindiro bikakaye cyane bikomeje, ahubwo ngewe nahise ntekereza ko aba basirikari hari ahandi baberekeje mu rundi rugamba, kuko nta nubwo hari ibirindiro bikomeye cyane, kuko n'ubundi hafi aho ngaho nta n'intuze nta n'abasirikari b'abarundi bahari cyangwa se FARDC benshi naho nanone. So ubwo urumva niko bimeze, ariko Makenga si ubwa mbere yababikoze, si n'ubwa kabiri. Kubakura mu bice byo ni ibintu bisanzwe twamaze no kubimenyera. Ikindi reprise strategique ibaho, birashoboka ko yabakuramo ni ibintu byumvikana neza cyane, wenda ahubwo se bakuyemo rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, ya ni keshi gashoboka. Ariko ubu ngubu mwitegure ko wenda hari ikintu kibyimbye yateguye ashobora kuba agiye gukora, nta wamenye. Maze amakuru ari kutugeraho, amakuru angeraho arambwira yuko noneho Makenga amaze guhindura urugamba, ibintu bimaze guhindura. Abari bihebye ngo M23 ibintu bimerera ko dore urugamba noneho ruri kubu ni njyana muntu. Ukabona yuko noneho aba Wazalendo FARDC abacancuro bose ukabona ko noneho bari kuza imbere, ariko noneho ngo ntago ariko bimeze. Ngayo nguko rero Kinshasa rero mbere yo kujya Kinshasa hari amakuru ari kuvuga ku bijyanye na drone n'ubundi mu masaha saa 11 za mu gitondo zishyira saa moya, guhera saa 11 kugeza ku saa moya n'iminota ngo za 20 n'indi hejuru gatoya, niba sinibuke iminota, ariko ni 24 gutyo hejuru ya 24 saa moya igeze saa moya, ngo hari drone zigeze muri enye zazamutse, harimo na drone ya gatanu yafataga amashusho zino zimeze nka zino bashutingisha amafilm isuzizi, drone dutoya tuguruka tugenda dufite amakamera menshi tugenda dufata amashusho. Ahangaha rero Bwana Fisi hari amakuru yakomeje kugenda anyereka, ariko irambonira guhamagara cyane. Hari amakuru yakomeje kugenda anyereka ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aho ubona yuko zino drone zazamutse ku bwishi zakomeje kugenda zikora akazi gakomeye cyane ku ruhande rwa leta Kinshasa, ndetse hari amakuru ambwira ko banarashe ku buryo bukomeye, barashe ahangaha neza ugezaho bita mu Bijombo, ngo baharashe. Bamaze kuharasa rero twirwaneho nta kindi kintu bakoze usibye nabo kwita basharinga ku iyo ndege maze izo drone zibura balance, hanyuma zitazikata zisubiriza Karemi. Kandi hari amakuru nanone avuga ko ngo hari ukuntu ngo bari bagize ubwoba bw'uko kamikazi iri buze kugeraho, maze bimura yanuze bajya bakotoreraho zirantuze zino drone, ngo basi bayikora ku kibuga cy'indege cya Karemi bazijyana handi, ariko nundi drone zo ziracyagwa Karemi, ariko ira radar yo yatumaga bazikotorora neza, bo bamaze kuyimura ngo kugira ngo M23 itayirasa. Rero ibi byose ni ukuvuga ngo ni strategy zose z'urugamba bari kugenda bakoresha, babona aho urugamba ruri kugenda rwerekera, bakavuga ati ahangaha rero turabona bimeze gutya, reka twimukira hanaha cyangwa se to defending muri ubu buryo. So yaba ari ku ruhande rwa M23, yaba ari no ku ruhande rw'abarundi, buriya nabo bose baratekereza, baraplaninga bagakora, baraplaninga bagakora. Kandi buri teka nkunda kwivugira ngewe, urumva, nkunda kuvuga ngo strategy zose mu rugamba zirakoreshwa, kandi icyo umuntu wese yabasha gukoresha kugira ngo abeho ugomba kugikoresha. Hanga rero kaba ku ruhande rwa M23, urumva ko zino drone bazirashe, iyo ataza kubaho kuzirasa ntago zari basiga amahoro, kuko urumva ushaka no gusanga ariyo mpamvu Makenga yavuze ngo muve mu izo defense bari bafite, kuko wenda yarafite amakuru ko bari buze kuzirasaho. Kandi bwose ni ibintu bishoboka bakoresheje drone kuharasa, bakaba abasirikare b'M23 bahangirikira. Kubwizo mpamvu kugira ngo bacunge umutekano wabo basirikare biwe, bikaba ngombwa ko habakura. Erega hari n'igihe areba akavuga ati hariya bariya wenda bamaze iminsi 3 nta rugamba bari guhura nabo, nta kiniki hariya n'ubundi hariya ntago hakenewe cyane, ahubwo dora ahantu hakenewe umusada cyane, bikaba ngombwa yuko ababwira ati mwebwe muri aho ngo ni muze, ahubwo none aho ngo tuzaha
twahajya dukubura tumanuka tugenda aho duhita tuhafata nta birenze nibahirara, dore ko M23 iyo bavuye ahantu aba basani bakunda guhita ko binjiramo byihuse. hanyuma rero ni nako kandi mu mujyi wa Uvira hari kuvugwa ipfu z'abandi basirikare urumva, ariko bo ngo bishwe mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bubi cyane, kuko ngo bishwe banizwe, abandi bakajya babakubita ahantu habi cyane ku buryo kibapfuye. Kandi amakuru dukura mu gisirikare cy'u Burundi bari kugenda batangaza, bavuga ko abantu bakoze ibi ari abantu bafite imyitozo ku rwego rwo hejuru. Feri ya mbere ku mwanya wa mbere baketse FDLR ngo bitewe n'ibibazo bagiranye n'abasirikare b'abarundi. Ku mwanya wa kabiri bakeka abasirikare ba M23, ariko ibi noneho byabaye bikaba byabereye mu kigo n'indani mu basirikare. Rero bakavuga ngo nta musirikare wa M23 winjiye ngo ku buryo kibabura kubiyoberwa, bakabona aho bahera bashinza FDLR babanaga nazo. Muri make umwiryane w'imirwano iri kubera muri za plane ya coalition bisa nkaho iri gukomoka aho ngaho, kubera yuko bano basirikare bapfuye abundi abasirikare batatu, ariko uburyo bapfuyemo buratangaje. Hapfuye umujenerali umwe autoproclamé w'umuwazarendo, hapfa undi w'umusirikare w'umurundi, ariko we ipeti yarafite ntago ndamenye iryo ari ryo, ariko nawe ngo yari umusirikare ukomeye, nawe yarapfa, n'umusirikare wa FARDC. Ahangaha rero bakaba bari kwagiriza FDLR babanaga nazo mu kigo yuko arizo zakoze. Abana bano bakomando bo mu mutwe wa Karabu wa FDLR ni abantu nabo ngo batojwe kugeza ku rupfu, baratojwe ku buryo ngo bukomeye cyane. Nibo bantu ba mbere baketse ko bakica umuntu mu buryo bumeze uko, ku buryo atataka atanavuga. Nanone kandi bakavuga ko M23 bitewe na cya kigo cya gisirikare cy'abakomando cyari hano mu mujyi wa Uvira yinjiyemo ikabica, yarangiza ikanabashimuta, bakavuga ko abahinjiyemo cyangwa nanone abandi bakomando ba M23 akaba ari bo babikora binjiye bigize abarundi, bakaba ari bo babica. Kugeza ubu magingo anga rero biracyagirwaho impaka ku baba babishwe, ntiharamenyekana neza uwabikoze cyangwa se gatera nyiri kubitera icyatumye abasirikare bicwa muri rusange, kuko ngo niyo basuzumye neza basanga abo ba FDLR bari kuvuga nta kibazo bakabaye bafitanye nabo, kuko n'amabuye bari baracukuye yagurishijwe. Ubwo rero bari kwagira ngo ba FDLR iperereza riracyakomeje mu gisirikare cy'uburundi harebwa ababa bishwe abo bantu. Twihuta cyane rero Kinshasa bimeze bite nyuma yuko Antoine Félix Tshisekedi rero akoranyije abakomanda b'urugamba bagera muri babiri ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rwa Kinshasa, ndetse n'abakoroneri n'abagaba b'ingabo, abantu nk'abo ngo bakomeye mu gisirikare, ndetse yewe na za maneko bose bari bahari muri iriya nama, banzu uburyo kibagiye gutwazamo urugamba ko bagomba kugaba ibitero byinshi cyane, byinshi ariko kuri M23. Ndetse niyo mpamvu ibingibi n'ubundi bari baramaze kubasa n'ababishyira mu bikorwa, ariko noneho babifatiye umwanzuro barabihamiriza neza kugira ngo noneho bongeremo izindi mbaraga zikomeye cyane. Ariyo niho ibitero muri kubona aho ngaho za Masisi hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ibingibi byose ni hano biri guturuka kwa ko babona M23, ndetse no mu kirere naho ikomeje naho kubarya isyata burenge ibamereye nabi, nayo iri gukoresha nayo za drone, ndetse na drone bazanye bakazihanura. Noneho bari gukoresha drone kamikazi, kandi zino drone ni drone mbi cyane. Izi ni drone bohereza ubundi zikata zishwanyuka aho zigiye, iyo bazitumyeyo nta gitegereza kugenda ngo iteho bombe igaruke, oya yo bahita iragenda ikaturukirayo. Ahubwo ugikomoza ku iyo nama ukanavuga ibintu bijyanye n'ibya Kavumu, hari amakuru nanjye nari mpafite iyo muri za Kavumu kandi waruvuze ko niho nari y'Kinshasa, niho nari ngiye gukomereza iyi myanzuro ikimara gusohoka. Bakimara kubishyiraho umukono bahise bahamagara bari ku ntuzo za ku rugamba rwose. Wazarendo rero nibo bahise kubafata iya mbere. Ejo bagabye igitero, na n'ubu tuvugana mu gitondo bonge bagaba ikindi, no mu kanya ubu turi kuvugana uko bonge bagaba ikindi gitero. Ariko M23 hano ndagira ngo mbabwiye ko yakoze strategy nziza cyane, aho none yabonye aho ibitero biri guturuka, ijya kubatangirira hehe, ijya kubatangirira imbere ijya kubatangirira imbere, irangije irababwira iti mwebwe sha muribeshya cyane, muribeshya rwose kabisa. Yego. Hanyuma rero bwana Fisi,
bitandatu ubundi none muveto abandi basirikare bashyashya muri yari muveto muri ya bice nta basirikare ubundi bahagije beshi yari ifite kuko ari ugucunga umutekano ubu ngubu urebye mu 23 ntifite ikibazo cy'abasirikare bake ntago ari bakeya ugereranyije nabo bafite ahubwo ikibazo ayo muveto wenda cyangwa se abenshi bakaba bari gucunga ino migi ikomeye gucunga ino migi ikomeye abandi bari kurwana muri Uvira reba nko muri Masisi habaye igitero kirabatungura pe sinatinya kubivuga cyabatunguye nano muri Katana byabatunguye ntibari babyiteze ahubwo ikintu biri kubasaba birabasaba ko bahora biteguye igihugu kirinzi ariko reka nkubwire hari amakuru yamenyekanye nahise mvuga ati ntari zasarambwe noneho ngize kuno niyo mpamvu mwabonye no musi nakoze ibiganiro ntambaye ingofero ndavuga ati nukububaha uzi impamvu hari amakuru bundi y'ubutasi MV3 ba yamenye yibanga rya Kinshasa ubundi hano muri Nyiragongo ntuhazi ndahabona Kirunga harimo abasirikare agahishi uzi ko namaze kumenya ko harimo abasirikare ngo hafi basanga 7,000 FARDC Wazalendo FDLR ho ni wabo urabizi FDLR ho ni wabo kabayo kandi n'abasirikare b'abamercenaires burya ngo wagina groupe yose ntago yashijemo burya yari gihari none naga ariho gusa nkaho bidahagije hano ruguru y'imisozi za Kanyura Kinyana za Mutaho hari hejuru mu mashyamba abantu muhazi neza cyane no kundusha muri Virunga indani muri parike naho ngo harimo amagana y'aba FDLR none rero birubwaga ku matelefone ku byombo babwira abanyakicada bavuga ati ese tukora iki tuzababwiza iki ko Goma tuyifite uko none bari banagiramo abantu usha mu mujyi wa Goma babifite cyane isi dora tubivuga bararya inyama bararya imiceri barya neza pe kandi bahahirwa n'abaturage muri make haracyarimo abagambanyi mu mujyi wa Goma haracyarimo abagambanyi Nyiragongo haracyarimo abagambanyi hano za Mutaho na za Ndosho nande agiye atandukanye haracyarimo abagambanyi ahubwo ikintu gihari MV3 yakoze cyahise kintungura cyane sinarinzi ko ibyo bintu bari babizi kuko nanjye amakuru namenye mu masaha y'umugoroba ejo ndavuga ndaza kuyavuga ariko nibagirwa kuyavuga mu masaha mu gitondo MV3 yazindutse sharinga none yatwikaga urabona arani mu mashyamba yoherezagayo bombe papa ewan haraniba abaturage babanje kugira ngo intambara Goma baje kuyisenya akora hari abaturage nabo bakora ibintu by'ubugoryi ubuse umuturage aziko ari gufasha abantu bateza umutekano mukeya ngo wenda ngo ni iki aziko kubafasha nukongera imbaraga zindi ari gutanga ku ntambara nabafasha 23 niza nayo izazi twikirimbura nabo barimbura ni ingaruka niwe ziri bugere kamusobanurire mu magambo makeya hari abantu bari basanzwe bafite uburyo kiba bungukira mu bandi bafite uburyo batoneshejwemo urumva kuba rero haragiye ubutegetsi bwa MV3 bikahinduka kubera ko umuturage yari wese yahita aringanira ubundi bakabona ntibibanyuze kandi bafite kindi cya kabiri wibuke ko FDLR ifite imiryango ifite abagore ifite abana ifite bene wabo bari kiri hariya muri za Goma bakiri no mu bindi bice hariya haracyarimo abanyatura bafite abana byeyi babo bafite abana rero ntabwo umubyeyi yaba afite umwana wazi kaba muri za Nyungwe yishayisha ngananirwe kumushyira icyo kurya erega umubyeyi wese akunda umwana we none ahangaha rero icyo bakora kandi n'abagore bakunda abagabo babo babashyira ibyo kurya ahubwo MV3 wenda nuko itaramenya ngo se ni bande babijyana bigenda bite bihagera bazacakirwa ikindi cya kabiri ntago ari ukuvuga ngo baranabiyobe hari ngiye wasanga babizi ahubwo bakomeje kujya babakurikira ngo bamenye ngo neza indiri iri hehe ya nyaje baharasa rero kuva no munsi baharashe bivuze ngo bari bamaze kujya gute kumenya aho bafite amakuru makeya muri make rero tubasubije mu make MV3 ibihabira byose baba babizi kuko bafite ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru ahubwo reka turebere hamwe ikintu gitumye abasirikare bishora mu rupfu bwa Nafisi tunyarutse iminota yatujyanye wita werekeza kurira mu bwa buta Patrick Muyaya reka mbanze mvuge kubijyanye na warikare uku kwishingura kwa abasirikare ubundi mu buzima busanzwe MV3 babwiye ko ijya yataka ari uko bayatatse kandi ko ikora ibishoboka byose ngo yirwaneho ahanga abasirikare b'abafaransa bazanye amavamuhiya urumva nta mavamuhiya na amavamuhira hanyuma
bashaka kwataka intare za Sarambwe, noneho bari bakoze coalition nini cyane, hari harimo abasirikare ba FDLR, harimo Wazalendo n'abari ba FDLR baturutse muri za Zambia, ni beshi baza kwataka intare za Sarambwe. Ariko ibintu bahuye nabyo, bahuye n'imbwa iva kuvoma, ewana barakubiswe ku buryo bukomeye cyane, kuko ntago barenze hano neza winjiye Gisheberi hano muri territoire ya Warikare. Bari bagiye bashatse guca hariya muri bice, noneho kumve umava muhiya bari bafite nuko bavugaga yuko bagiye kwataka M23 bakagenda bayikubita mu buryo bugaragarira amaso buri wese. Ariko barakubiswe, ahubwo mucunge neza muraza gusanga abasirikare b'abafaransa bamwe bapfuye. Turaza kubikurikira, barashwe pe. Niyo mpamvu ukurikira ndaza kureba report iri buze gutangwa n'iza Sarambwe cyangwa societe civile yo mw'ibyo bice byabereyemo, turaza kubabwira niba hari aburuhu rwera rwagaragayemo, niba barimo abafaransa sinzi noneho uburyo kibiri yaza kugenda. Aya ngoko reka twerekeze Kinshasa. Patrick Muyaya mu nama aragira ati rwose twebwe nka Kongo twagerageje gusenya FDLR guhera muri za 2010 na kanga, yavuze guhera 2012 na za 13 na gutyo no kuzamura. Nuko rero Patrick Muyaya ati twebwe kugezana n'ubu turacyayisenya, ariko uretse ko FDLR ngo yarangiye. Atanga n'inyero nyinshi ngo igihe ngo hari ambasade y'u Rwanda hariya muri Kongo, ko uwo ambasade uwari uhagarariye u Rwanda muri Kongo yavuze yuko ngo FDLR ngo itakiri ikibazo, noneho ngo u Rwanda ngo rukagomeza kubyirengagiza. Ariko ngo impamvu ngo u Rwanda ngo rukomeje kwirengagiza ibi byose, ngo rukakomeza kuvuga ngo FDLR ryari kandi ntayi hari twarayisenye twarayiranduye, ngo nuko FDLR ubwabo babona. Unyumvira aka kantu, ngo FDLR babona hariya muri Kongo ni ubutunzi bwa Kongo, ni amashyamba yabo, ni amabuye y'agaciro. Ngiyo niyo FDLR. FDLR ni FARDC. Ngo rero ngo nicyo kintu bashaka ari ngo FDLR ni abaturage baho bagenda bagira gute bajya kubuza umutekano bakabica. Ariko ngikiri imbere ngo FDLR nyamukuru ngo ni amabuye y'agaciro, ubutunzi bwabo. FDLR nyamukuru niyo baba bari guhiga. Uramugaba agira menshi. Mwakabyaremwe rero umugabo rwose ndumva nibyo yatangaje ku Rwanda, ndetse yavuga kuri ibyo, ariko mu by'ukuri nuko ibintu bitari bworohe hano ku rugamba. Ngaho ngukorero katubashimire, turabararikira indi makuru turi kugenda dukusanya hirya no hino kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, bye bye.